Motha nó phai nhảy nó làm sầu cô, Banglaikha lông lép, Maharaja lông lép, Tipra Motha lông lép, White Tiệp lông lép, Tipra lép lông lép, Maharaja ki Banglaikha ki Ino hambay tini 11 Maharanipur Teliamura constituency ni Bisingot Klainai Purbo Lokipur Bisini 5 number ward 5 number ward ni o jaga tini khuteng Banglaikha ni panda o panda o tini ani baikoto Sobita Deborma Suchitra Deborma bai bin nukhungni bororok tini tini Tipra Motha ni Maharajana hamjagei borok tini chin nukhunga hapaikha जों बरनो खाबाय खोबाय लामसुगै नाहारो पियाचा जों बंनि लगी तंनाय एन्टायर तिप्रासा लगी तंनाय एन्टायर इ पूर्व लखीपुर बिसिनि जे कुनु बरक जोंनि तिप्रा मथानि नि तंनाय तिप्रासाङै तंनाय तिप्रासा माने तिप्रा मथा आर जते कुनु सन्देह करे अबनि लगी जों तंनाय जों बाहायनो बरनो कमिटमेन्ट दु बरबो जों बाय तंनाय ओंखाय हाबायमेन बगै बेलायखन थांबाय ते बुबाग्रानबो बेलायखन थांबाय तिनि जागा दङ जोंनि Taku Gaurav Deborma, Banglaikha active, Tipra Motha ni leader, Taku Mahendra Deborma, Tipra Motha ni leader, Bukugati, TWF ni netri, Te ani Bukuk Sopnati, Bukuk Naisa, Jotono, TWF ni netri ni Chongmari Paisok Banglaikha, Sumborno Bahino, Ano Chung Pal Klep Haimaman Bagai, Banglaikha Hambai Yapar. Tini by Suchitra ni nok ni, Charjona Buta, Kai Bo ek family. Charjana देखो बनी ना को बुड्ढो कैसे से बांगना चार बुटर फाइट हम भाई